Bili su mladi, a Kulićeva je bila potpuno opčinjena pevača. Tokom protekle noći u Zadrugu 4 uselili su se Miljana Kulić i Mišel Gvozdenović, koji je veoma dobro poznat javnosti kao pevač, a i oni se veoma dobro poznaju. Naime, domaća javnost je čula za Miljanu kada joj je Mišel prijavio za proganjanje. Kulićeva je tada bila ludo zaljubljena u pevača i nije mu davala mira, a sada su se prvi put sreli u realitiju posle ove drame koja se odigrala pre više od 10 godina. Njih dvoje ne prestaju da se svađaju i međusobno optužuju, a Bela kuća se od sinoć trese zbog njihovih sukoba. Mediji su došli u posed fotografije koja je nastala pre 10 godina kada je Miljana tek počela da proganja Mišela, a tada ništa nije ukazivalo da će između njih izbiti drama neviđenih razmera. Došla pravo sa Plavog mosta u studio bio je samo jedan od komentara upućen na račun Kulićkinog izgleda.